nta gushidikanya ko uyu munsi u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi byubahiriza ihame ry'uburinganire ndetse bigaharanira ko umugore agira uburenganzira bungana n'ubw'umugabo yaba mu ishuri, mu kazi ndetse n'amahirwe atandukanye bahabwa n'igihugu. Kuba u Rwanda uyu munsi rushirwa mu bihugu byubahiriza ihame ry'uburinganire kandi bigaharanira guteza imbere umugore si ibintu bishya kuko biri mu byo FPR Inkotanyi yubakiyeho. Umwanditsi mukuru wa Jeune Afrique François Soudan ni umwe mu batunguwe n'uyu muhate u Rwanda rufite mu bijyanye n'uburinganire ndetse agira icyo abibazaho Perezida Kagame mu kiganiro bagiranye ndetse akaza kugikoramo igitabo yise The Conversation with the President Kagame. Uyu mugabo yabajije Perezida Kagame impamvu abona guteza imbere abagore mu Rwanda ari ingenzi ndetse n'icyatumye agira uwo muhate. Perezida Kagame mu kumusubiza yamubwiye ko bitumvikana uburyo umuyobozi wifuza iterambere ry'igihugu cye ashobora kwirengagiza 52% by'abaturage bose. Ati abagore bagize 52% by'abaturage b'u Rwanda. Kuri nge mbona ari ibisanzwe kuba buri muturage yagira agaciro. Turi kubaka igihugu gishya kubw'ibyo ntidushobora kwirengagiza abagize 52% by'abaturage bose. Buri wese agomba kuba muri uru rugendo rwo kwiyubaka. Perezida Kagame yakomeje avuga ko u Rwanda rwemera uburenganzira bw'abagore n'abakobwa ndetse rukazirikana n'akamaro bafite muri sosiyete. Yavuze ko iyo aza kuba umugore aba yaratangije intambara yo kubohoza bagenzi be bamaze igihe barakandamijwe. Ati icya kabiri twemera uburenganzira bw'abagore ndetse n'akamaro kabo muri sosiyete yacu. Mvugishije ukuri, iyo nza kuba umugore nari kuba narashoje intambara mu myaka myinshi ishize yo kubohoza bagenzi banjye nk'uko nabikoze kugira ngo mbohoze igihugu cyanjye. Abagore batsikamiwe baramutse batangije intambara, naba niteguye kubashakira intwaro niyo byaba mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko byaba ari intambara yumvikana. François Soudan yakomeje amubaza icyo atekereza ku kuba u Rwanda hari abagabo benshi iyo biherereye bitotomba bavuga ko u Rwanda rwabaye igihugu cy'abagore. Perezida Kagame ati babyigumanire. Mu myaka ishize abagore bagiye babuzwa kwiga amahirwe mu bucuruzi ndetse n'uburenganzira bwo kuvuga mu ruhame. Hashingiwe kuki? Nakwizeza ko 52% bya sosiyete twemeranya kuri izi mpinduka. Mu bandi 48% basigaye hari nibura abari hagati ya 20 na 28% bemeranya natwe. Ko by'ibyo twese hamwe dufite ubwiganze bw'ababishigikiye. Muri guverinoma y'u Rwanda abagore bayobora za ministere 17. Uretse muri guverinoma u Rwanda nirwo ruyoboye ibindi bihugu byo ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishinga amategeko, aho umutwe w'abadepite ubwiganze bwabo buri kuri 61.3%. Mu bucamanza ho abagore bangana na 49%, mu gihe mu buyobozi bw'inama njyanama z'uturere ho bageze kuri 41%. Ibirumvikana kuko kuva muri 2003 itegeko nshinga rigena ko mu myanya yose itorerwa mu buyobozi no muri guverinoma abagore bagomba kugira 30%. Raporo ya 2019 y'ihuriro ry'abagize inteko
y'inteko zishinga amategeko IPU yerekana ko kuva muri 2017 u Rwanda ruri mu bihugu 9 bifite abagore nibura 50% mu myanya y'abaminisitiri cyangwa abanyamabanga ba leta. Mu myanya ku mwanya wa mbere hari Espagne ifite abagore 64 n'ibice 7% muri guverinoma. Nicaragua ifite 55 n'ibice 6%. Sweden ifite 54 n'ibice 4%. Albania ni 53 n'ibice 3%. Colombia ni 52 n'ibice 9%. Costa Rica ni 51 n'ibice 9%. U Rwanda ni 52 ni kwijana bayoboye ministeri n'abanyamabanga ba leta, mu gihe Canada n'Ubufaransa bifite 50%. Iyi ni intambwe ikomeye u Rwanda rumaze gutera, kuko nta wakwibagirwa mu myaka mike ishize ubwo abagore n'abakobwa batari bemerewe kwiga nka basaza babo, nta burenganzira bafite ku mitungo cyangwa amahirwe y'akazi n'ishoramari. Nubwo u Rwanda rumaze kuba ikimenye bose kubera amahirwe ruha abagabo n'abagore rutarobanuye, imibare igaragaza ko mu nzego z'abikoreraho hakiri urugendo. Mu bushakashatsi bwakozwe muri 2018 ku bijyanye n'abakozi mu nzego zitandukanye z'abikorera, bwagaragaje ko mu bakozi bose abagore bafite ubwiganze bugera kuri 44.8%. Gusa muri abo 28 nibo bari mu myanya y'abayobozi mu bigo bitandukanye, abandi usanga bafite imirimo yoroheje nko gukora amasuku no gucururiza abandi. Zimwe mu nzego z'abikorera hari aho usanga umubare w'abagore uri hasi cyane, nk'aho mu bijyanye n'ubucukuzi na mine bangana na 6%, mu gihe abagabo ari 94%. Mu bwikorezi ho bangana na 3%, mu gihe abagabo ari 97%. Mu bijyanye n'amakuru n'itumanaho abagore bangana na 26%, abagabo 74%. Si muri izi nzego z'abikorera gusa umubare w'abagore ukiri hasi, kuko niyo ugeze mu bijyanye n'imirimo ya sayansi n'ikoranabuhanga usanga abagore ari 31%, mu gihe abagabo ari 69%. Inyuma rero yuko ikinyamakuru igihe canditse ino nkuru, habonetse commentaire z'abantu bamwe aho bamwe rero bagira ko hariho bimwe mu bisata bisa n'ibyibagiwe, aho bakavuga nk'abagitifu b'imirenge, aho rero usanga niba akarere gafite imirenge 14 ugasangamo abagore nka 2 gusa. Nibura rero ku bw'umwe aho witwa Zeno yavuze ko hampande rero y'ibyo ngo abagore byibuze basi bari kuba ari 4 ko muri abo. Ariko rero hari uwundi yahavuye amukebura, ari we yitwa Zeno, ari we yitwa IG, yanditse ko yitwa IG. Yavuze ati Zeno, aho uvuze ukuri barahibagiwe gusa urakabije, 4 nabo ni bake, yibuze kuri 14 hakagombye kuba 7, nabwo twaba twikanze. Abo 52 twe turi 48%. Ikintu abantu batazi, service ziyoborwa n'abadamu zirihuta kurusha abagabo. Bamwe uyumva yabaye gitifu akumva nta muturage yataho umwanya ngo yumve ibibazo bye. Wavuga ko ushaka gitifu ukabona bose bakureba n'impamvu ushaka umuntu ukomeye. Umudamu no mu muryango yinjira agutega amatwi, mubahe imyanya barayikwiriye. Nuko rero uko niko ikinyamakuru Igege canditse ku bijanye n'ico nyakubahwa umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yokora canke yari gukora iyo aza kuba umugore.